kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ha re lekoletse itlhomeng pele. It is the largest investment made by South Africa outside its borders. Mokgatlo wa bobedi wa Lesotho Highlands Water Project o phethetswe e leng borogo ba Senqu. As we were concluding the meeting, Katiso, whom I'm now knowing as my brother-in-law, now calling him Putke, he told me that a friend of his had been arrested. Mokomeshenara wa sepolesa ya kgenne nakwana mosebetsi masepaleng wa Sedibeng e leng Brigadier Abraham Mpangwankwashu o re ha ka itshunya ka nyeweng ya Katiso KT Molefe. We'll be looking at setting the agenda for South Africa's chairship of SADC, which will substantively take in August in Durban. Bahlaka ba mmuso ba Afrika Borwa ba boletse ha ditlhophiso tsa seboka sa SADC se tla tshwarelwa KwaZulu-Natal kgweding ya Phato di se di tla phethelwa. Mohi re o dumedisa re boetse ga omelokwana kana leng ya mantla SABC 2 le SABC le hae ke tla di hasa ka kopanelo le mosebetsi mmoho e leng Agustin Letlalo. Lesotho Highlands Water Project ke letshwao la tshebedisano le sesupho seo Afrika e ka bang le sona ha e ka sebetsa ka ho tshwarisana. Mopresidente Cyril Ramaphosa motlotlei le tsie wa boraro le tonakgolo e leng Samuel Madekane ba butse borogo ba Senqu mokgotlong e leng katleho e kgolo mokgahlelong wa bobedi wa projeke ena eo morero wa yona e leng ho tlafatsa kanetso ya metsi le meralo ya motheo dinaheng tsena ka bobedi. Ona ke motsotso wa bohlokwahadi pakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho. Projeke ya metsi dihlabeng tsa Lesotho e na le mekgahlelo e fapaneng e qadile ka 1986. Jwale e kene mokgahlelong wa bobedi mme mopresidente Cyril Ramaphosa o hlalosa ho bulwa ha borogo bona e le netefaletso ya tshebedisano pakeng tsa dinaha tsena tsa boahisane. The Lesotho Highlands Water Project is one of the most ambitious and successful transboundary water projects in the world. It is the largest investment made by South Africa outside its borders. South Africa is a water-scarce country, and the waters of Lesotho's highlands are vital for our country's development. We remain forever grateful to Basotho for making water resources available to us. Tonakgolo Samuel Madekane o ntsweleng dintlheng tsena. When this government reaffirmed Lesotho's commitment to phase 2, it did so fully aware of what was at stake. Water security for South Africa, energy security, economic development and infrastructure development for Lesotho. Motlotlelitsi wa boraro o thuleditse projeke ena e le phihlello ya bohlokwa e tlang ho tswela dinaha tsena molemo dilemong tse ngata tse tlang. Your presence in Lesotho today signifies the importance you attach to the partnership and cooperation between the countries that share the Senqu Orange River water resources. Ramaphosa o re kaho ya borogo bona ba Senqu e fihlile mesebetsi e fetang 1,200. Mokomeshenara wa sepolesa ya kgenne nakwana mosebetsi masepaleng wa Sedibeng e leng Brigadier Abraham Mpangwankwashu o fane ka tlhalosetso e mabapi le dikamano tsa hae le motho ya tlelehang le wa lequlwana la dinokwane yana ke Katiso KT Molefe ka le re Molefe o nyetse fongiswa e oneng a nyetswe ke sware sa hae pele e leng sazi. Brigadier Abraham Mpangwankwashu ya tobaneng le diqoso tsa ho kenana le nyewe ya polao ya Armad Swart hape a bonweng ditshwantshong tsa CCTV a etetse e mong wa baqosuwa nyeweng ena
eo e leng Katiso KT Molefe o re kamano ya hae le Molefe ke gore Molefe o nyetse fundiswa eo a neng a nyetswe ke sore sa hae. As we were concluding the meeting, Katiso, whom I'm now knowing as my brother-in-law, now calling him Putke, he told me that a friend of his had been arrested, and he needed to know if the state will oppose bail. O tswetse pele Nkwashu a hlalosa gore o ile a ya tjhankaneng a tsamaiseditse Molefe dijo le diaparo. I deny that I attempted to interfere in any manner. My conduct was limited to assisting my sister by facilitating the delivery of the clothing to her husband while he was in custody. Diketsahalo tsa ding di supa ha tlhaloso e Nkwashu a e boletseng ka dikamano tsa hae le Molefe di ne di sena motheo jalo ka ha Sergeant Lebogang Shukudu a ile a hanana le Nkwashu ya dumetseng hore o ile a buisana le Molefe mabapi le Tau le Shukudu ka taba ya hae ya beili. To suggest that the investigating officer will know, even if she could have an influence, Commissioner, towards the granting of the bail. But to an extent that I go and say, go and ask how much will be the bail. Commission e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlasa kgatelo ya go kgina mokomishenara wa sepolesa wa naha Mogenerale Fani Masemola mosebetsing wa hae. Sena se latela ka morago Masemola a hlae go tla maobane ka diqoso tse nne tsa ho tlola molao wa taolo ya matlotlo a mmuso. Mogenerale Fani Masemola o hlahile go tla maobane menyewe e buseditswe morao ho fihlella kgweding e tlang. Masemola o bolelletse baqollotsi ba ditaba hore o bile le puisano le mopresidente ka diqoso tse kgahlano le yena. La o le jwalo modulasetulo wa komiti ya sepolesa parlamenteng Ian Cameron o ipileditse hore Masemola a kginwe mosebetsing. The presidency must act urgently. The continued hesitation to act decisively is no longer tenable. At a time when South Africans are under siege from crime, uncertainty at the very top of the South African Police Service. Mekga e meng ya dipolitiki tshehetsa mohato hore Masemola a kginwe nakwana mosebetsing. President Cyril Ramaphosa must act swiftly and decisively and place the National Police Commissioner Fani Masemola on precautionary suspension. In the light of the gravity of these charges, it is both appropriate and necessary for Commissioner Masemola to step aside while legal processes unfolds. He should have asked for a leave. You know, like you don't have to wait for the president to then place you on suspension. Now that he has appeared in court, formally charged. It is the responsibility of the president to restore the integrity of that office, given the fact that the president bears both constitutional and executive responsibility with matters relating to the National Commissioner. Mopresidente Ramaphosa ke ena fela ya nang le tokelo ya ho kgina mokomishenara wa naha wa sepolesa mosebetsing. La o le jwalo hona ho tshwanetse ho etswa ke komiti ya dipatlisiso e fanang ka dikgothaletso ho mopresidente. Afrika Borwa e re ditaba tse mabapi le kgwebisano ntshetsopele ya baahi e ka sitana le bofalli ke tsona tse itlilong ho ba ka sehlolong ha e tla amohela setulo sa boetapele ba dinaha tse borwa ba Afrika tse mosebetsi wa tsona e leng ho ntshetsapele merero ya baahi ba tsona. We've brought together state-owned enterprises as well as development finance institutions with the Secretariat of SADC. We'll be looking at setting the agenda for South Africa's chairship of SADC, which will substantively take in August in Durban this year. We are currently the interim chair, implementing a theme that was adopted under Madagascar's leadership. Moi ha jwale re tlisetsa dinyewe tse fapaneng ho tswa makgotleng a dinyewe ka ho fapana ha ona.
Moagistrata Thandi Theledi o ne a halefile haholo nakong eo a neng a bolella Sajene Nkosi ya kginwe mosebetsing nakwana hore o sitilwe ho ikamahanya le molawana wa botshepehi wa basebeletsi ba mmuso, mme o boetse a bolela ha kopo ya Nkosi ya beili e itshitlehile ho leshano. Ka ho le leng molaodi wa mehleng ya neng a tshwere mokobobo bolaodi ba lefapha la botjhutjhisi, Advocate Cyril Molojwa, o bolelletse komiti ya dipatlisiso ya Nkabinde ha a sa kgolwe hore Advocate Andrew Chauke e leng molaodi wa botjhutjhisi ba naha ya kginnweng mosebetsing a sena bokgoni ba ho tsamaisa lefapha. Ho sa le jwalo, nyewe ya Tiffany Mick ya qoswang ka polao ya mora wa hae Jaden Lee Mick e kgutliseditswe morao bakeng sa ho fa mmuso monyetla wa ho lokisetsa dipaki tsa yona ho ka teka bopaki. Ha ditaba di le mothating ona, moetapele wa kereke ya qoswang ka peto ya morwetsana ya dilemo di 12 Dobsonville Soweto, Tshepo Ntsiane, o nyahladitse kopo ya hae ya beili lekgotleng la magistrata la Roodepoort. Ha re phethela, nyewe e mabapi le lebota la letamo la morafo wa ya Gasfontein le ileng lawa e fetiseditswe lekgotleng le phahameng la dinyewe la Free State bakeng sa ho tshohlwa ha dintlha tsa bohlokwa pele nyewe e tla qala letsatsing la 4 kgweding ya Phato monongwaha. Komishene ya naha ya ditokelo tsa botho e ntshitse tlaleho e saolwang ka bohale tsamaiso ya bomasepala ba Northern Cape, mme masepala wa Solplaki o tobane le bothata ba ho phalla ha dikgwerkgwere. This is the worst we have seen. The worst we have seen, and it justifies a recommendation for the Premier declaring the sewage spillages in Solplaki a provincial disaster. The intention of us recommending to the Premier that he should declare a provincial disaster is then also for him to then tap into the Provincial Disaster Management Fund, and then to ensure that these sewage spillages in Solplaki in particular are being dealt with. Ha ditaba di sa le jwalo, Komishene ya ditokelo tsa botho e mathuleng a ho nka mohato wa molao kgahlano le balaodi lefapheng la tsamaiso ya metsi le dikgwerkgwere ka lebaka la ho hloleha ha bona ho fedisa tshebediso ya matlwana a mabakete holo dikarolong tse ka Kolingi Northwest. Komishene ya ditshwanelo tsa botho ya re ke matlhabisa ditlhong gore baagi ba Kolini be ba santse ba dirisa matlwana boithusetso a dikgamelo. We cannot allow a situation 30 years into democracy where ordinary people still have to make use of a degrading system like the bucket toilet system in Nkulini. And we will consider litigation if government, both at national and provincial level, do not come to the party and address this specific challenge. Setlhopha sa borongwa go tswa kwa parlamenteng seo se tlhomilweng morago ga gore masepala wa Ditsobotla o bewe mo tsereganyong ya bosetšhaba se tlhalositse maano a lona ka botlalo ka motsi wa fa setlhopha sa komiti e ka ga dipuso tshwaraganelo le tsamaiso ya bosetšhaba se ne se etetse masepala ono. We have signed an MOU with the district relating to matters of water, and we intend to ensure that that is financed going forward. And people of Ditsobotla deserve better services. They need clean water, they need electricity, adequate electricity, they need roads, they need houses. So that's where we are going to be putting our efforts in playing our oversight. So we need to put more efforts, concerted efforts as oversight body to see to it that human settlements comes in the district, plays its own role in terms of bulk services. Le fa mafapha a puso a santse a leka go tla ka tharabololo, baagi ba tla tswelela go itemogela seemo seno se se sa jeseng diwelang. Sentle English, SABC News, Kolini. Ha re hatela pele ho setse ho phuthwa le ho lokiswa ka mora tshenyo e bakilweng ke sefako se ne leng Mputsini Mpumalanga ke matlo a fetang 250 a senyehileng.
Sefako se matla se sile baahi ka maikutlo a sithabetseng mo sona le moya o matla di bakile matlo a mmalwa hore a tle a senyehe ka morao rululla marulelo le ho tshwatla a mang ha matlo a mang a tlela wa a ile le dikgohola. Baahi ba lekile ho boloka tseo ba kgonneng ho di thwana ka malwanlwahleng. Harata la pele dikgohola di sentse matlo a baahi Mahikeng Northwest mme baahi ba bang ba setse ba hloka bodulo. Pula e matla eo e neng ena ka sefako e sentse thata mo dikarolong di le mmalwa tsa motse moshate wa Northwest e leng Mahikeng. Sene se tlogetse baagi bangwe ba sena mo ba tla robalang gona. Mongwe wa bone ke mogodi Emelinageng le ditlogolwana tsa gagwe. Ha ntse ke dutse ke lebeletse lebota la wela mo rakeng. Dipapa di a koloba, sengwe le sengwe sa koloba mo tlung, diaparo tsa bana di kolobile. Bana ga ba ya sekolong. Yaanong ke ne ke kopa thuso. Batho ba le bantsi ba ba milweng ke matlhotlhapelo ano ba re ba ka se kgone go aga gape matlo a bone ka ntlha fa ba sena matlole. Ba sene le bana fela ba they had gore ba tse responsibility leng gore e masisi le bone ne ba riska ka matshelo because ne ka nna re bantsi ba le ka fa le bota lela ba wela. And being a single parent it's not gonna be easy gore ke kgone go emisa this. Ene ya nne ke ipotsa ke tlo bona ke rileng. Di fridge a di light mabane ke lekile go e plaka di microwave masenke a tlhatlhamologile. Thuso ke tlhokang ke gone go rulelwa mo. Ke yone thuso ke ka itumelang tota nka thusiwa ka yone. Bathati ba mmasepala ba sekaseka ditshenyegelo tse di bakilweng ke matlhotlhapelo ano. Re rometse team ya rona ya disaster management ba semeletse ga jana gore ba re krele information ko motseng e relevant e accurate gore ba tle ba re tlisetse pegelo then re fete re sekaseke pegelo eo. Masepala o tsibusa baagi go nna kelotlhoko thata mo pakeng eno ya maemo a bosa a pula e matla. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Mo re di beha mahatla go timona tsa ka jeno bolipi bo latela ka lefumutaung funaning. Tsa tsa di kala boba go imaduma tsa belipe se mara jeno tlhokomela hore a re shebile hona ka apinto no tla ka kapa prima ha pula tse bele tsentle fela lo re shile ka kapa shebela tle fela pula tse hlakileng ha re shebile hona bo le hole le hona ka mafikeng pitsho sa mo le re tla ka mbombela go akaretsa hona ka hare go tekong e tle bele pula tse matla go sane di tla le di tjalo fitla hona ka ro mafikeng di fitla hona ka hare ho kapa le bo tla fitla hona bo ba fresh data le tuletse kgedileng hona ka hare ho tekong a re shebile hona ka re kapa bo shabela go tla fitla hona ka kapa prima ha o puletse le betsimba pura blipi ba tse tlhokomisa hore ha le tsimba jeno puletse matla tsa ga madi ma go tsitlanela hona ka re go porokwane mafikeng o tla fitla hona ka re pitosa mo ka toko ho mabopo aka kapa bo prima ya fitla hona ka re kapa shabela e tle bele fela ma a halfileng alwatle a tse re shebile hona ho sane puletse matla e tla ijara tla fitla hona ka apinto tuletse kgethileng bo ba fresh data se se ba hona ka re ho porokwane ka toko ho mabopo ho ntse o bona hala fela moya ena e matla ga tente ma hlokile sa motho o le ba gauteng o hlakile gore o tla hlopole re ga di ka tlase fela ho mashome a mabedi re shebile hona ka Peterson Molodi le hona ka Johannesburg di tla di fihle fela ho leshome le mse e sepileng ka ho fela re shebile hona ka Limpopo re tlhokomele ka Messina le ka Thando le teng tla hlopole di ka tlase fela ho mashome a mabedi re shebile hona ka Mokopane le hona ka Kopolokwane di fitla fela ho leshome le mse e sepileng ka ho fela ho ya re balakatha ka hare ho Mpumalanga o hlakile hore ka Carolina le teng o tla hlobate hona ha isa le emelo le hona ka hare ho Carolina o tlhokomele re gate di fitla fela ho leshome le mse e medica fela ha re fitla hona ka boholo ba KwaZulu-Natal le teng di ka tlase fela ho mashome a mabedi o paka o tla hlopole perception le hona ka Durban di fitle fela ho mashome a mabedi ka fela ha re shebile hona ka hare ho Kapa Boshabela o tlhokomela ka Komane le hona ka Maletswa le teng o tla hlopole ha re shebile hona ka No Joli re gate di fitla fela ho mashome a mabedi a metse meraro ka fela re shebile hona ka Kapa Boprima Langsback le hona Beaufort West le teng di phaphame hanyane fela ka Vushta le hona ka Cleveland di fitla fela ho mashome a mabedi a metse e mohlang
hona ka ofela re shebile hona ka ro ka paloboa ka mafatsana fela a jadileng kurmane le hona ka apenteni ho tla futhumale ha re shebile ka satellite le hona ka ro Calvania re khadi di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse e mebedi ka ofela ha Freestad Bloemfontein se re shebile hona ka haro ho Bothaville Kroonstad sentse ke sa le hona ka haro Welkom di ka mafatsana fela a jadileng ho hlekile re teng di tla hle dipholo boholo ba re khadi di ka tlase fela ho mashome a mabedi ka ofela tamole kharipi le tla hle ka le fela ho nna ho fitla ho leshome le metso e robong ka fela pakeng hore tla hlopole ha re fihle hona ka Klasdorp hona ka Rustenburg le tong hlokomelo re tla hlophola re shebile hona ka Ottosdal Mafikeng le teng di khala di tla fitla fela go mashome a mabedi a metso e robedi ka fela ba butsa bile ya podikalo a be e tsogotsa